clear tu te chibai ule April ni som ni pani nimin khan US Iran ceasefire atop ta a anin dole mai don emo kanti line aduap jok US President Trump chuan ceasefire po sei ani thu apuanga asoi anga om thei ta thin lo hi apoingot mai soi anga omlo tu ro chuan tonglo mai hi thiam channa ani April ni som ni pakhat top ma darkar khatlek lauma khan US President Donald Trump chuan Pakistan ngen na angin ceasefire chu tiamchin omlovin apuang ta a Iran tan chuan in soi theina tham ani vetlat in biak na neile turin US kha monga hol angmain Islamabad kalhlan an hak lelviawa Iran eroin Hormuz khar ani chung chu kantel to don lo US duanga in rem na tur hi in biakin omzia anai lo in dole turin kanin buat sai tin an soya an soi ang hian an omani President Trump ceasefire tho ni na hian hunbi anei lova kumnga chunga tan nge kumsom ni thleng uranium enrichment kumsom ni chung khwa khirdu khan condition omlo ceasefire chatuan dai an puang le sia Trump admin nei nuai hi kaini ain an fing jok tura beisai ila aha damani mai hetia Trump tiamchin omlo ceasefire apuang tamai hi rorel na mumal po nei lo Iran hruai tu ten lungrual taka proposal rotna an siam thainan hun an siam sak niom takin Trump chuan asoya Pakistan Field Marshal Asim Munir le Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif te thuron anga puang ani thu asoibok heti lai hian Strait of Hormuz dunga Iran vau kamte chu khar chunjom ani ang atibok Pakistan Prime Minister chuan President Trump ceasefire apo seita chu lom omati thu apuanga Pakistan chunga rinna an nga zia amuin remna tluan tlingom thainan in biak na kong Pakistan chuan adap chunjom zelang atibok Iran point Pakistan hena in biak na kong azon na chungchanga lom thu alo puang veto ani Mahdi Mohammadi Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf Senior Advisor chuan US President Trump ceasefire po sei hi omjanei lo tin adeu so viau maya achak lo zokin du an soi athiang lo ati soi zelin hetia Trump ceasefire extension asiam hi air strike hun rem chang anzon na mai ani Iran tan in buat sei angai takzet atibok report then khata chuan US military ral thuam tam takin Middle East apan meka hetia Iran hruai tuin asoi hi adik po ani mai thei Trump chuan truth sociala post dang asiam le boka Iran hian Strait of Hormuz hon thwai andu takzet ni khata million zanga an chana poisa an nei to lo sipai le police ten hlo an hu to lova an phunta sup mai ati Iran Agriculture Minister Gholam Reza Nouri chuan US blockade hian Iran ramchung supply din hun ahong boy phalo ni ina soi achan chu Iran hian ramchunga bule thlai an thar chuak tama chuba ka Hormuz helna kongdang an nei ni in asoibok US Iran talks ahlo chamchan mani khan kan soi to Iran sarkar kan tidon nge Iran ramle military hi Iran president le minister ten anthunun lova in biak na talks angchi hi foreign minister Abbas Arakchi thu anga kaltur niom takani ma se adu danin thilakal lo ni in alang Pakistan Army Chief Asim Munir Khan ne thumlai thlirna achama foreign minister Abbas Arakchi nen anin betambera in biak tumni na om ngei aringani Asim Munir chuan teran achwa sana Abbas Arakchi nena anin biak nakha athamral zauta ani Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei chu cholkar rukhnua po mu turom lo hei hian Iranian leadership atibuaya an thunei na huam chin le tunge biak ron turti te an buai zauta vekani hetiang din huna hian sipai thunun tu le poisa kol tu chu thunei tu ber an nedu ko dorel na ek anga thapo nei se indolai emergency hnuaya an nimiawa han enroll vak ngai na omlo Supreme Leader thunei tu ber mu tura tat lova tu du dan nge anzom tipo ahria to lo Mojtaba Khamenei hian achungte achan deu veka US thuanga hi apa Ali Khamenei phatsan na angin angai ve theitlat
chuwangin lulul an chhuat dan hi mostaba ain rol mial viau zo kani Iran rama adu rumpol hardliner te Trump admin laka hna anchang titopila aswal viau lowang achan chu US te na inbiak andu to lo hnuwa huna tangin US chuan ceasefire achun jom le maya US hian Iran ka hi a hlau viau nge chan dang om zok nge Hormuz blockade hi Iran ka na thaber missile aya thokna jok alo ni reng hengte hi adu tan defensive takasoi thei vekani soitawangin indo tir phatatangin Iran hian tlom atum lova Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ngei po kha biru chunga dam ain mel makuta zaom takathi athlang zoka kha Iran sipaile official te huai sen na omzia a hriat fiatira voin thlengin odoizep anla chualo US po adoizep kan tilova puber Trump hian lepler mumal lovin achua zo kani Iran ambassador to the United Nations Amir Said Iravani chuan UN Secretary General Antonio Guterres le Security Council President Bahrain Ramchu le kha thonin US in Iran long aman chu international law palzu na ani ati Iranian state broadcaster Press TV na report danin Iran ambassador chuan UN ma Iran long toska chwa turin US anora thudel kil omlovin arang thei angberin chwa rose ati Iran semi-official Tasnim news agency tarlan danin Iran hian ceasefire po sei adil lo shrimshima Hormuz blockade po Iran hian topsan atum lo hulhualani US in ceasefire extension apuan hnuloka Iran IRGC chuan nimin April ni som ni pani khan Strait of Hormuz paltlang tumlong pani an manle tabok IRGC Navy chuan thuchua ti hian an siama dan bo chia long pani MSC Francesca Israel ne na inzom na neile epaminodas ten phalna nei lovin Hormuz zo antuma hei hian tuipui himna le kalkong atiboya wangin man anni anti long pakhat hi India lampan libera flektar epaminodas ani a Mundra Port Gujarat kaltur ni in Jebel Ali United Arab Emirates UAE Dubai atanga chuak ani USian military action angam lo chuan official tenhol in IRGC ador angai February ni som ni pariata Iran official tamtak anthia wang khan Iran IRGC hi commander nau pangzokin anthunu nanga thuitak ngai twalovin anchebuan buan mai theitia kan soikha adik mel teriawani Iran hardliner extremist adu rumte hi IRGC chief Ahmad Wahidi thu anga kal nitura kan ngaya ani hi kum somruk palimi ni in Iran war hnuwa IRGC chief niveta kha ania power exercise dan ahrelutuk nge rechia loti po soihar takani thilchiang takero chu President Mossad Pezeshkian Foreign Minister Abbas Arakchi le Parliament Speaker Chief Negotiator nibok Mohammed Bagher Ghalibaf tenen andu dan nain ang loti April ni som ni pakhata te khan kanmu April ni som ni khan Iran Foreign Ministry spokesman Ismail Bagay chuan second round of talks a tel antum lo thu asoya anhu loka Iran President Mossad Pezeshkian chuan ti hian asoya indona hian tutan ma hlok na siam lo vaukan na tekan hol rualin buaina ti punlun lo nan in biak na lam thlirangai ati Tasnim news agency chuan Iran President hi changle tin in biak voi ni na tello tura Iran thutluk na alangai reng ti Twittera aziak Tasnim hi IRGC chanchinbu ani tila aswal lowang April ni som ni boruak hian Iran President dinmun atarlang April ni som pasaripo khan Hormuz honchung changa Foreign Minister Abbas Arakchi chu athunei lozia anlo hril to kha hemi chungchang hi kan puang to a IRGC chuan Foreign Minister thak antumek ni in report ombok Iran President Louis Ibrahim Raisi kha US laka chet nat du tu ni in athak tu Mossad Pezeshkian ero hi chu Iran President ni to anep ber Iran Joe Biden ani Mars tha khan Gulf framte Iran in abom chungchanga thupa achoya IRGC le hardliner ten an hauna sahle Parliament Speaker Ghalibaf hi President Ayathunei jok niangai ani chuwangin IRGC chuan top negotiator palai upa atan arwatani
galiba fi athusoi atang chuan du rum tak angin US laka po atong na thin hle ma se ani hi thlengtlor zuan chingmi hunrem chang la thiam angin an ngai ve boka White House in US tho pui thei tur anga asoi kha aloni ve boka Iran president ani theidon phot chuan poiti lem lo tur ani ma se ain thu ve tang tanga ahun taka tongpor amang thiam hle April ni som pakwa khan Said Jalili Iran National Security Council member le Iran MP Amir Hossein Sabeti te chu helpol ang maya du rum Iran ti chatu turan ni ti in galiba fian apu hloma Jalili hian Iranian speaker chu phatsan tu ative thung IRGC chunga hian Pawl khat US te na in biak na thlop lo indo chunzom du an oma Pawl dang US te na in rem na du ma se Iran ta na deal thazok siam du an ve bokani IRGC Pawl pani te hian uranium chungchanga in rem na andu lo ve a Iran hian adu huna ral thuam asiam thei turani ti ngai dan an nei Iran speaker galiba fian IRGC US ne na in biak du Pawl a hawani Ali Khamenei kha IRGC extremist le moderate stekara thulai rem tu ani thina Supreme Leader ani angin athutluk na chu thutop ani tuna hian Iranin chutiang ti thei Supreme Leader anei lova Mostabala chu damlo enkol ngai alo ni boknen aveng tu IRGC chief Ahmad Vahidi hi alal berria adu danin Iran arwaita ani Ayatollah Ali Khamenei kha adu rum viaulo Iran missile range spot limit asiama chu mai ni lo US nen in biakna adu thin ma se in biakna akal mek line US in abom ta thira chuwangin Iran IRGC moderate slamdu dan hi alal thei ta chia lo ani mel tin Iran official thizinga US te na in biakna thlop tu Security Council chief Ali Larijani chu Mars ni som pasari khan tha ani a Khamenei le Ali Larijani thi nu hian moderate stedu dan alal thei talwa extremist lamdu dan angin ankal ta deu ber ni in alang